ndahezagiye ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yenu. So reka twigere. Acha sasa tusome. Repetition. Itanguriro 4. Mwanzo 4. Thank you Holy Spirit. Urakoze mpwemu yera. Oh my God. Itanguriro 4. Mwanzo 4. 14. 14. 14. Thank you Holy Spirit. Imana imfashe muri 45 minutes zo nameje kwigisha. Aba uyu munsi unyirukanye kwisi. Nshiburiwe kure yo munyonga hawe. Nzogenda ndaraguza ndi nyererezi mwisi. Kandi uzombona wese azonyica. Okay. Thank you. Turagushimiye kuko tuzi ko ijambo ryawe riza kutubaka twese. Tunakushukuru sababu tunajua kama neno lako litatujenga sote. Ngomba gukoresha kano ka example. Nataka kutumikisha huyu mfano. Huyu muntu yitwa Kain. Kwa huyu mtu anaitwa Kain. Huyu muntu yitwa Kain. Huyu mtu anaitwa Kain. Abo bita abana ba Adam. Wale wenye wanaita watoto wa Adam. Harimo Abel. Pamoja Abel. Oh my God. Harimo na Kain. Palikuwa na Kain. Munyumvirize neza. Munisikilize vizuri. Kain na Abel. Kain na Abel. Kain yari umurimyi. Kain alikuwa mlimaji. Abel yari umworozi. Alikuwa mchungaji. Hagera igihe pakafika wakati bashikanira Imana. Wakatolea sadaka kwa Mungu. Kain atanga bimwe mu vyatsi vyiwe. Akatoa bimoja majani yake. Na mafrui. Na matunda. Abel atanga intama n'ivyo yorora. Akatoa kondoo mu benye anachunga. Abantu bibaza ngo watu wanazani Imana yakiriye ishikanwa rya Abel. Mungu alipokea sadaka ya Abel. Ngo kubera ko Imana ikunda inyama. Eti kwa sababu Mungu anapenda nyama. Ubabajije aho bahuriye iri kwirajya inyama bakahabura. Ukiwauliza penye walikutania Mungu yuko anakula nyama wanapakosa. Abandi bibaza ko Imana yanse ishikanwa rya Kain. Wengine wanadhani kama Mungu alikataa sadaka ya Kain. Ngo kubera ko zari rengarenga. Kwa sababu zilikuwa rengarenga. Ico sico catumye Imana yanka ishikanwa rya Kain. Ico sio kilituma Mungu anakataa hiyo sadaka ya Kain. Imana ntikangwa n'ubwinshi bw'ishikano. Mungu hashtuki na wingi wa sadaka. Imana ikangwa na forme n'umutima w'umuntu yatangiye mu ishikano. Mungu anashtuka na moyo wenye mtu alitolea yeye moyo sadaka. Ushoboye kundungikira amainite y'igihumbi. Unaweza kanitumania mainite 1000. Undi akandungikira ya 100,000. Ungine ananitumia 100,000. Imana igashima uwarungitsa y'igihumbi. Mungu anashukuru mwenye alitumana 1000. Umudamu agiye gushikanira Imana. Mama akienda kutolea Mungu. Atanga kimwe mu biceri yarasigaranye. Akatoa kimoja mu vingorongora kwa nabakiana nayo. Undi muntu atanga vyinshi muri vyinshi yarafise. Ungine akatoa mu vingi mu benye alikuwa navyo. Yesu yarahagaze ku giseke cy'amashikano. Yesu alikuwa anashimama ku kitunga cha masadaka. Atavuga ngo uyu ni watanze vyinshi. Akasema huyu ndo natoa vingi. Nagomba ndakwereka Imana iraba. Nilikuwa nataka nikuoneshe che Mungu anatizama. Muri kino kigo ndiko ndigisha. Kwa hii somo niko nafundisha. Bavuga ngo Kain. Wanasema Kain atanga mu vyo yarimye. Akatoa mu benye amelima. Ariko Abel. Lakini Abel atanga ivyuburiza imfura z'ibitungwa vyiwe. Akatoa vya kwanza mu benye alikuwa anatunza. Bafati cyatumye Imana ishima. Chenye kilituma Mungu anashukuru. Abel yafashe vya mbere abishikanira Imana. Abel alikamata vya kwanza akabitoa sadaka kwa Mungu. Kaini yafashe mu vyo yarafise ashikanira Imana. Kaini alikamata mu benye alikuwa navyo akapatia sadaka kama Mungu. Abari ngana nigeze kubigisha kubijanye na endizieme na dime. Wenye wako hapa niliwahi kuwafundisha kuhusu fungu la 10. Endizieme. Ichi 10. Endizieme. Ichi 10. 1 de 10. Kimwe chi10. Ego 1 de 10. Kimwe chi10. Mujana. Mumia. 10 iyari yoyose. 10 yoyote. Ni 1 dixième. Ni chi10. Mavyumvise? Ariko ico bita dime. Lakini chenye wanaitwa c'est le premier de 1. Ni cha kwanza mu bya kwanza. N'umuntu ni mtu atagira icyakoze iyi Imana atarayishikanira. Mwenye haweza kafanya kitu wakati hajapatia sadaka Mungu. Afuma akrea envelope iwe mu cyumba. Afadhali ana crea envelope yake chumbani. Akavuga ngo uramaye 100 millions. Anasema unanipatia 100 millions. Mbere yuko nja kuri Toyota kugura imodoka. Mbele ya kwenda ku Toyota kununua gari. Banje gushira ku ruhande ivyawe kuko tiye le priorité de priorité tiye le numéro 1, je ne te ferai jamais numéro 2. Naanza kutia yako pembeni kwa sababu uko wa kwanza mu ya kwanza siwezi nikakufanya wa pili. Narabahaye n'akarorero. Niwapatia kana mfano. Shobe kumanuka guca ndiko nja muhira. Naweza nikashuka hivi niko naenda nyumbani. Dumu nakunda mafruit cyane. Niko mtu anapenda mafruit sana. Nyobora ishengero ry'abantu mutanga imbuto neza cyane. Alafu naongoza kanisa ya watu mnapanda mbegu sana. Bashobe gutera imbuto nga. Wanaweza wakaotesha mbegu hapa. Mu modoka mfisa amafaranga y'imbuto mate. Mugali niko na pesa ya mbegu mlipanda. Tugeze ku mafruit. Tukifika sasa ngabwira uwicaye inyuma. Naambia mwana anaketi nyuma. Urashobora kuniza amafaranga tukura amafaranga. Unaweza
unaweza kaniazima pesa tuuze akibaza mafuta. aya mafaranga afise nayo Anajiuliza sasa hizo pesa sinshobora kuguramo ikintu na kimwe naraheza gukuramo endiziyam je sinshobora kuba uwa mbere imbere y'Imana yanjye. Siwezi nikauza kitu hata kimoja bila sijatoa cha 10. Siwezi nikakuwa wa kwanza mbele ya Mungu wangu. Nicho gituma rero navuga ngo je ndatanga ibigira 10 ariko simbona impinduka. Ndio maana kuna watu wanasema natoa fungu la 10 lakini sioni mabadiliko. Wahembwe 1 million. Ulipata mshahara wa 1 Ubanza million. kugura ipantaro n'ishati ya 100,000. Unaanza kuuza suruali na shati ya 100,000. Uchiugura n'umuceri n'ibiharage vya 200,000. Unasiku nauza sasa mchele maharage vya 200,000. Ya mana nayo ndayibuka. Ule Mungu sasa Donc après pantaro n'ishati nyuma ya suruali na shati umuceri panafata mchele hagakurikira Imana wayigize ya gatatu izo kugira mu wa gatatu ulifanya watatu sasa na yeye atakufanya watatu. Ibi bintu watatu. bisaba ko muguruka amaso. Hivi vitu vinaomba mfunguke macho. Ichambere ni wenda giha. Cha kwanza nakipatia kwanza yeye. Nashoboye kuva hano ngagenda mu gihugu hanze. Naweza nikatoka hapa naenda mwingine nchi. Umuntu akanira mu imbuto ya $1,200 $1,300. Mtu ananipanda imo mbegu ya $1,200 wa. Ngendanye yandi mafaranga mu mufuko. Kama sitembe na zingine pesa. Nakiro na kimwe ngura. Hakuna kingine cha nauza. Kandi biye ngombwa ko ngura. Bisaba ko nchafuka mahana. Binaomba nipige magoti. Nashira muri envelope. Natia mu envelope. Tambira tiens le numéro 1 de numéro 1 tu ne seras jamais le numéro 2 avant de faire quelque chose. Je commence par toi et puis moi. Machamvuga turi wa mbere mu bambere sinzokwigira ndakugira uwa kabiri uri vyose kuri jewe. Abantu bariko bariraba Watu wako wanajitizama. Imana ikosora kugira ngo itabara. Mungu anakosoa ili asaidie. So sometimes ariyo nibindi dukora. Muda mwingine kuna vingine tunafanya. Waronse sami. Uliopata sami. Uraya bomaguye yose. Unayakula yote. Uciye wibuka Unafuna kumbuka. Muira mfise indi 10,000. Nyumbani iko na ingine 10,000. Reka ntwari kigira 10. Acha nibebe fungu la 10. Verite ico ni kigira 10. Kiukweli hilo ni fungu la 10. Kaini rero. Kaini sasa. Ahejeje guhagimiwi nirengarenga zose ari yimbu. Alipomaliza kushiba bitika na lengarenga zote alikuwa amevuna. Acha yibuka ko n'Imana ikundi rengarenga. Akafika nakumbuka kama na Mungu anapenda lengarenga. Ibya ungizo wa kabiri. Akamfanya wa pili. Nazo nakira. Sipokei. Abel. Ndabona ko atamena nibaza ko mwafasha. Mumesaidiwa. Abel nawe azana kuntungwa suburiza zo mu mukuku wiwe no kubinure vyazo the first. Ichambere. Aha, ndaheza ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yenu. Uhoraho yakirira Abel ishikanwa giwe. Mungu akapokea Abel sadaka yake. Alors ngomba nikishe kuri reputation. Nataka sasa nifundishe kuri reputation. Mushobora kugendana muri babiri. Mnaweza mkatembea mko wawili. Inyifato yumwe igatuma yugururirwa ningoga imbere y'uwundi. Gisi mmoja anajikamata binatuma anafunguliwa mbele ya wengine. Ni wibeshe yuko abantu musenga hamwe muzokwishurirwa icyo arimo. Usijidanganye kama watu mnaomba pamoja mtajibiliwa mara moja. Inyifato y'umuntu ishoboye gucreate rapidité mu nyishu par rapport y'abantu. Gisi mtu anajikamata binaweza bikacreate rapidité ajibu kutokana na wengine. Ni wibaze yuko aba mukirizwa rimwe mugomba gukora muri level imwe. Usizani kama mwenye mnaokokea pamoja mnatumikia mlevel moja. Ico nico cabangamiye abantu nasanze bamwe mwishenge. Hicho ndo chenye kilitesa watu nilikuta wamoja mmoja mkanisa. Huyu si aliokoka jana. Huyu ni akijijwe jamu. Nacho bitwaye nimba wakijijwe jo cange uno munsi. Haijalishi kama aliokoka jana wala leo. Ni wagira inyifato y'umuntu akuze Imana igurugika izabakuze. Ni wagira inyifato y'ababebe igusiga hari ya mchumba. Ukijikamata kama wakuwa Mungu anakutumikisha wakuwa. Ukijikamata kama wabebe Mungu anakuacha chumbani. Ni comportement ishobora guprove Imana yuko hageze yuko ikurungi. Ni comportement inakogota Mungu inamwambia kama panatimia kama itakutumana. Ukijijwe umaze imyaka 5. Unaokoka unamaliza miaka 5. Ariko uracari bebe spiritual. Lakini ungali mtoto kiroho. Unda kijijwe no munsi. Ungina naokoka leo. Mumeza 6. Mumezi misita. Yatanguye kuvuga ubutumwa. Alishaanza kuhubiri. Yatanguye kugaragaza ishaka. Alishaanza kuonesha bidii. Ibitangaza n'utwumiza biramukurikira. We nurakiza gripe atanguye kumugurira ibimuga. Miujiza inamfuata anaanza kufungua biwete we haujaponya hata gripe. Mumeza 3 mu kwezi kumwe ko gukizwa kwanza. Mwezi umoja wa kuokoka kwangu. Nabwiye ubutumwa umufumu arakizwa nuno musi aracari mu ishenge. Nilihubiri mfumu akaokoka na leo angali kanisa. Mumeza 6 yagakiza kandi. Mumezi misita ya wokovu wangu. Imana inkoresha kumugurura ikimuga. Mungu akanitumikisha kufungua kiwete. Haikamati miaka. Bifata ukuntu witanga ku Mana yawe. Binakamata gisi unajitolea kwa Mungu wako. Ndiko ndumva disponibilité du cœur. Niko nasikia disponibilité ya moyo. Ni wagaragaza yuko uri disponible, il est là pour t'utiliser déjà. Ukionyesha Mungu kama uko tayari, yuko hapa ili akutumikishe. Alors, iyi Imana irikira kora muri reveil like this. Wakati sasa Mungu yuko anatumika kwa hivi. Igihe Imana irikira gendera abantu mu buryo nk'ubu. Wakati Mungu yuko anatembelea watu kwa bisaba yuko abantu bamenya. Vinaomba sasa watu wajue. Inyifato zabo. Kama gisi wanajikamata. Zishoboye gutuma bateba canke binjira n'ingoga mu kintu. Binaweza bigatuma wanakawia wala wanaingia kiwaraka mu vitu.
sizi igituma mereye iyo kandi ko ndigisha repetition. Sijui kwa nini naanzia huko na niko nafundisha Ariko nibaza ko nyene repetition. vyo ariko navyakira mu izina rya Yesu. Lakini nazari kama mwenye navyo uko naipokea kwa jina Iyo la amena Yesu. iranyemeje ko nashitse. Iyo amena nikubadilisha kama nimefika. Amina. Amen. Amina. Amen. So my brother Cain. Kaini. Vuze my brother uratangara. Nikisema kama ni kakangu unashangaa. Nimba raturuse kuri Adamu. Kama alitoka kwa Adamu. Twese turaturuse kuri Adamu. Sote tulitoka kwa Adamu. Iyi mibiri. Hii miili. Ariko ubuzima dufise bwaturuse kuri Adamu wa kabiri ariwe Kristo Yesu. Lakini maisha yetu tuko nayo ilitoka kwa Adamu wa pili ndio Kristo Yesu. Kaini. Imana iramubwira. Mungu akamwambia. Ku murongo wa 6. Kumstari wa 6. Uhoraho abaza Kaini. Mungu akauliza Kaini. Ati niki gikora kije? Niki gitumye wijirirwa mu maso? Eti kinini kinatuma unakuwa hivyo machoni? Iyi ni shari ariko irababaza Kaini. Hii ni shari iko inaumiza Kaini. Ngomba nigishe repetition. Nataka sasa nifundishe repetition. Ubisanzwe Kaini. Kikawaida Kaini. Ni yari yiteguye kugira nabi. Kuwa anajiandaa kufanya vibaya. Ariko Kaini. Lakini Kaini atangiye kugenderwa n'ikibi muri we. Anaanza kutembelewa na kibaya ndani mwake. Umurongo w'indwi. Mstari wa 7. Niwakora neza ntuzokwemerwa. Ukifanya vizuri hautakubaliwa. Ariko nutakora neza. Lakini kama haufanyi vizuri. Icaha kibunze ku rugi. Zambi iko ku mlango. Kumbe icaha imbere yuko cinjira mu muntu kibanza kwicara ku muryango. Kumbe mbele ya zambi kuingia ndani ya mtu inaanza kuketi ku mlango. Yesu avuga ngo ehe ndadodora. Yesu anasema ona niko mbele ya mlango napiga na hodi. Yesu ubwiwe imbere yuko yinjira bisaba kumwugururira. Na Yesu mbele ya kuingia binaomba umfungulie. Ngomba nigishe kubijanye na reputation. Nataka sasa nifundishe kuhusu reputation. Kugira ngo wugarire ikintu cyose cyo tumutakaza reputation. Ili ufungie kitu chote kitatuma unapoteza reputation. Ariko wugururire ikintu cyose cyo gwa reputation nziza. Lakini ufungulie kitu chote kinaweza kupatia reputation. Uraza gutahura mu kanya gato. Utaelewa muda mchache. Aho uza gutangura gukora ama deliverance. Pale penye nitaanza kutumika ma deliverance. Mbohora abantu ndabakure mu ma reputation mabi mu izina rya Yesu Kristo yakuye akazu. Watu ni watoe ma reputation mabaya kwa jina la Yesu Kristo. Imana iramubwira. Mungu akamwambia. Oh my God. Kandi ni wewe chifuza ariko ukwiye kukinesha. Tena hiyo zambi inatafuta wewe lakini unahitaji kuishinda. Marimuzi yuko imbere y'umuntu agwa mu cyaha. Ulikuwa unajua kama mbele ya mtu kuanguka mzambi. Imana ibanza kumubwira biriko biramuhiga. Mungu anaanza kumwambia wewe biko binamtafuta. Bamwe barotimbwa. Wamoja wanapata ndoto za. Kumbe Imana ibabwiye ngo mwirinde ari ubusambanyi biriko burabahiga. Kumbe Mungu anawaambia mjilinde kuna uzinifu kuna watafuta. Abandi barota bagize accident. Wengine wanaota wanapata accident. Imana ibabwira ngo ubuzima bwawe buri muri risk. Mungu anawaambia maisha yako kwa mulisi. Ariko kubera ko mudakunda gusiguza indo. Lakini sasa kwa sababu hampendi kutafsirisha ndoto. Mukisanga murinjiye muri iyo mitego Imana yababwiye. Mnajikuta mwa hiyo mitego Mungu aliwaambia. Imana ibwira Kaini. Mungu akaambia Kaini. Icyaha kibunze ku rugi. Zambi iko ku mlango. Kandi ni wowe kirondera. Tena inatafuta wewe. Aha turumva icyaha gusa. Hapa tunasikia zambi tu. Nituragera kuri reputation. Hatujafika ku reputation. Mu murongo w'indwi Imana yejeje kuvuga. Mstari wa 7 Mungu akimaliza kusema. Kaini adatevye. Kaini ku murongo w'8. Mstari wa 8. Agenda kwica Abel. Akaenda kuua. Ku murongo w'9. Mstari wa 9. Imana itangura kumubwira ibihano imuhaye. Mungu akaanza kumwambia maadili. Imana iramubwiye uko imwirukanye. Mungu akamwambia kama namfukuza. Ku murongo wa 14. Mstari wa 14. Kaini aravuze. Kaini anasema. Raba. Tizama. Uyu munsi unyurikanye ku isi. Leo unanifukuza duniani. Nshiburiwe kure yo mu nyonga hawe. Unanitiliwa mbali ya usoni wako. Ndaraguza. Nitaenda na ndinyererezi mwisi. Nazelela kandi duniani. uzombona wese. Tena mwenye ataniona wote. Ataniua. Reputation ikire. Reputation ni nini sasa? Reputation ni kintu kikuvugwa ko kigatuma abantu bakwita paraporo icyo kintu cyakuvuzwe. Reputation ni kitu kinakusemewa kinatuma watu wanakuita pala apora chenye kimekusemewa yeye. Reputation ni kimwe mu bintu mugomba kubera amaso kuruta ibindi byose. Ni kimoja mu vitu mnapaswa muwe makini kuzaidi. Ariko muhaguruka mwifuza gukorera Imana nivyo. Kuna wakati mnashimama mnatamani kutumikia Mungu. Ariko majorite y'abaringa. Lakini majorite ya watu wako. Majorite y'abakobwa bakurikira muhamagaro wanje. Wala majorite y'ababiti wanafuata wito wao. Bakurikira muhamagaro wanje. Wala wamama wanafuata wito wao. Kiretse konfisa amavuta. Kutoa tu kama niko na mafuta. Reputation yanje iri mu bituma bashoboye kukurikira ivyo ndiko ndavuga. Reputation yangu iko muwe binatuma wanafuata be niko nasema. Alors shetani araza kakana. Shetani sasa anajua kaka kitu. Nicho gituma igihe cyose. Ndio maana wakati wote arondeza ingomezi zose. Anatafutisha nguvu zote. Kono na reputation. Kuharibu reputation. Ndakwereke yuko reputation ikurikira umuntu. Nikuonesha sasa kama reputation inafuata mtu. Ninde muri mwebwe yo vyara umwana akamwita Kaini? Nani ndani yenu anaanza kazaa mtoto anamuita Kaini? Ninde muri mwebwe yo vyara umwana akavuga ngo umwana wanje ndamwise Kaini? Nani ndani yenu anaweza kazaa mtoto anasema mtoto wangu namuita Kaini? Ni kiki gituma utamuita Kaini? Kinini kinatuma usimuite Kaini? Ikibi kimatanye n'ubuzima bwa Kaini cyaratumye wanga Kaini n'izina ryiwe. Kibaya kinakamatana na maisha ya Kaini kilituma unakata Kaini na maisha yake. Ndababaze.
ninde niwaulize, yovyara umwana akamwita Yuda Iskariyoti? nani mwanaweza kazaa mtoto unamwita Yuda Iskarioti? Ninde yovyara umwana ngaha akamwita Yuda Iskariyoti? Nani mwanaweza kazaa mtoto amuite Yuda none Iskarioti? ntiyari intumwa mu ntumwa 12 za Sasa Yesu? hakukuwa mtume mu mitume 12 ariko ya Yesu, kuba yaragurishije umwami, lakini kwa kuwa tu aliuzisha ijya ufalme, reputation ile reputation yarononye vyose kuri suite yiwe. iliharibu vyote kwa maendeleo yake. Shetani rero arabikorerako. Shetani sasa anabitumikia Ari Yesu. abakobwa bari ngaho, Kuna wabinti wako muriko murakura, muko mnakoma, Shetani abonye bariko baravuga neza, Shetani akiona uko anasema yaciye vizuri, yihuta kubanjiza mu vyaha kanaka alifika na harakia kuwaingiza mza no mu madefo na kanaka, mu madefo ku fulani, buryo umuntu agomba gutumbera iwanyu, mpaka pale mtu anataka kuingia bakaba kwenu ugiye hariya. wanamwambia unaenda kule. Reputation Reputation. ariyo n'abavyeyi bagize reputation mbi kugeza abantu batinya kurongora abana babo. Kuna na wazazi walifanya reputation mbaya mpaka wakaogopa kuoa watoto. Imana irandungise kugukurako reputation mbi yose iri ku buzima bwawe. Mungu That's why I'm here. anatumana kukutoa yuko reputation mbona ya yote kwa maisha yako. Oh my God, narizi ko natangiye kuvugana na bene. Nilikuwa najua Imana irandungitse kugukurako reputation mbi yose. Mungu anatumana kutoa yuko reputation mbaya yote. Imana irashoboye guhindura reputation yawe, ça c'est sûr. Mungu anaweza kabadilisha reputation yako, hiyo ni Ariko sure. ndiko ndigisha kugira ngo inyuma yuko aza kugukurako reputation mbi uno musi, Lakini niko nafundisha nyuma ya kutoa yuko reputation mbaya leo, ejo wirinde kwambara indi reputation. kesho ujilinde kuvaa ingine Mu reputation. buzima bwanje Mu maisha yangu nagerageje kurinda reputation. nilijitahidi kurinda reputation. Nubu nico ndondera. Na hivi ndicho nilikuwa Nibuka igihe natafuta. kimwe Nakumbuka wakati ndi mu mmoja modoka, niko mgari, ndiko ndaza ngaha mu gikorane, niko nakuja hapa Ndabwira Imana. mkutano, nikaambia Mungu, ntiyari bwandekure ngo mvugishwe nko mvugishwa uku. alikuwa hajaniachia niachie unabigi, sina Ndabwira Imana, wachia. wararekanye mu ndoto nyinshi, Akaambia Mungu, ni umejinosha mdoto nyingi, ubibwira jewe ubibwira n'abantu benshi, ukaviambia mimi, ukaviambia na unyereka watu ndiko wengi, ndavugishwa mu rugezo ruteye ubwoba, ukanionyesha niko natabiri kwa ndiko kiwango cha ndabwira abantu ibintu kutisha, vyabo n'amaprecision. niko nawaambia watu vitu Kubera vyao na iki bidakora? maprecision. Kwa nini havitumiki? Arambwira kuvugishwa ni vyiza, Akanambia kutabiri ariko ni icyo ukeneye vizuri, nuko nubaka reputation yawe kugira ngo ejo niwatangura kuvuga bamenye yuko uvuga afise igituma avuga. lakini akasema chenye nahitaji nijenge reputation yako, kwa sababu kesho ukianza kusema ujue kama huku unasema cha unaleo chuko. Bisigura ngo Imana ihera kubaka reputation. Inamaanisha Mungu anaanza kujenga reputation. Attention cyane rero, Attention sana mu buzima sasa. mubayemwo bwa buri munsi, Mu maisha mnaishi yema ya ari kila abantu siku. babagendera Kuna watu wanawatembelea. barungiswe na shetani kugira ngo bonone reputation zanyu. Walitumana na shetani ili waharibu reputation zenu. Nimba udashoboye kwita umwana wawe Yuda, Kwa kuwa huwezi ukaita mtoto wako ni Yuda. nako ubonye umwana wawe agendana na Yuda ucumubuza kugendana na Yuda. Ni ndo vile ukiona mtoto wako anatembeana na Yuda unafuna mkataza kutembea na Yuda. Nimba utokwita umwana wawe Kaini, Kwa kuwa huwezi ukaita mtoto wako ni Kaini. nako ubonye umwana wawe yicaranye na Kaini ucimutandukanya na Kaini. Na ndo vile ukiona mtoto wako anaketi na Kaini unafuna mwachanisha na Ni Kaini. kubera ko mauvaise reputation Ni kwa sababu reputation mbaya ishoboye kwimatanya ku muntu, inaweza ikajikamatisha kwa mtu. uyo muntu Huyo mtu agasanga ahagiye hose anafika najikuta penye naenda abari pote. kumuha amazi batamuha amazi. Wenye wangempatia maji hawampatii This maji. is the Bible. Hii ni Biblia. Kaini aramubwira Kaini ngo anamwambia, raba uyu munsi uranyirukanye, eti tizama leo ngo unanifukuza. unyirukaniye mu isi, Unanifukuza ngo duniani. abazombona bose bazonyica. Eti wenye wataniona wote Igituma wataniua. bari kumwica Sababu gani ni wangemuua? reputation yari iri kuri Ni we, reputation kwa juu yake. ariko Imana iragahezagirwa Lakini Mungu abarikiwe. icishirako protection kuri Kaini Akafika natia protection yuko kukai. uzomwica azohava yicwa nawe. Akasema mwenye atauawa na yeye Wewe atauawa. Imana igomba ishireko protection kugira ngo iyo reputation mbi ikuveko mu izina rya Mungu Yesu. anataka kutia kwa protection ile reputation mbaya kutoke kwa jina No, la turi mu Yesu. Burundi, Tuko mu Burundi. mwebwe mwakuriye ruguru, Yeye mlikomalia Biblia. urabizi yuko wigeze petetre umwegeze gukunda umwana wa Kana, Unajua kama mmoja aliwahi kupenda mtoto wa mu fulani. muryango haba intambara, Mu familia pakakuwa vita. bavuga ngo nturongere muri rya muryango Wanasema usioi mwa ile kubera familia. reputation y'irya famille. Kwa sababu reputation ile familia. Reputation ni ikintu gishoboye guca ku muntu ariko kigatukisha benshi. Reputation ni kitu kinaweza kapita kwa mtu lakini kinatukanisha watu wengi. Ariko uno munsi turaje gutabagwa jewe nawe mu izina rya Yesu. Lakini leo tunakuja kusaidiwa mimi na wewe kwa jina Iyo la rero Yesu. umuntu ahamagawe n'Imana, Wakati sasa mtu anaitwa na Mungu. ikigwanishwa ca mbere shetani aguteza Silaha ya kwanza yenye shetani ni akupiganisha ukurondera ukuntu yonona reputation ni yawe, kutafuta jinsi ataharibu reputation yako. kuko iyo utanguye guhaguruka Kwa sababu wakati unaanza kushimama uriko urakorera Imana ukorera abantu, huku unatumikia Mungu unatumikia watu. ugakoreshwa ibikorwa,
unatumikishwa kazi. uno munsi wasengeye umwe Leo uliombea umoja, ariko ayo makuru azosanzara igihugu cyose. lakini hiyo habari itajaa nchi yote. Ejo ugatangura kwakira amatelefone, Kesho unaanza kupokea masimu. wewe urinde, Wewe ni nani? akabwira ngo ni kanaka yamaye nimero yawe, Anaambia ni fulani uyo anapenda. kanaka waranamwibagiye Huyo fulani kubera ko ushamsahau. umunsi wamusengeye Kwa sababu siku ulipomea, reputation nziza yatangiye kuvugwa. reputation nzuri anza Uyu kusemewa. Petit Pierre asengera abantu bagakira, Huyu Petit Pierre anaomba watu wanapona. Imana igaca isanzaza ayo makuru. Mungu anafika na sambaza hiyo Ikigwanishwa habari. shetani afise Silaha ya shetani iko cyo nayo guhagarika ayo ya makuru kushimamisha hiyo ni habari, kuzana reputation mbi. ni kuleta reputation mbaya. Ngomba ndamubloke nakubwiye uko no munsi shetani agiye gukomerekera ngaha. Nilikwambia kama sasa shetani leo anaenda kuumilia hapa, nilikwambia. Oh my God. Oh my Jesus. Oh yes. Mbandani. Niendelee. You understand this? Murumviki. Bisigura ngo iyo ukoze ikintu ciza, Inamaanisha ukifanya kitu kizuri, reputation nziza ikivugwa. reputation nzuri inasemewa. Munyumvirize kano kana. Unisikilize kaka kitu. Na numwe muri mwebwe amaze guhura n'abanyakinshasa. Hakuna ndani yenu aisha kumbana na wenye Kinshasa. Watu wa Kinshasa. Watu wa Kinshasa. Ushobora kuba warahuye numwe canke babiri. Unaweza kuwa ulikutana na mmoja wala wawili. Ariko peut-être Lakini inawezekana higeze kuza umuntu umwe paliwahi kuja mtu mmoja avuye Kinshasa umwe anatoka Kinshasa umoja akorera umuntu w'escro, akatumikia mtu yari wetu. umwe Alikuwa mmoja, ariko ku buryo umuntu wese abonye abi Kinshasa ngo bare ni ba escro. lakini sasa mtu akiona mtu wa Kinshasa anafanya sema kama baadhi Ivyo vyaturutse ku muntu umwe. hivyo vilitoka kwa mtu mmoja. Kwirinda kugira reputation mbi kugira ngo dufuke nabo tubana nabo tugendana nabo tuzogendana. Tunajilinda kukuwa na reputation mbaya ili tufunike wenye tunaishi pamoja na wenye tunatembea nao na wenye tutatembea nao. Ndashima Imana kwisubiye kuzana reputation nziza kwa prophet. Nashukuru Mungu anarudi kuleta reputation nzuri kwa prophet. Ariko ndabizi Lakini najua arigiye bakubwira prophet, kuna wakati uko nakwambia prophet. suko bari babi wigeze guhura numwe mubi bituma ba prophet bose bashira muri box mbi. Sio kwa sababu walikuwa wabaya, uliwahi kukutana profeta umoja ukatia box moja. Shetani yarizi yuko le temps prophétique iri kwiraza. Shetani alikuwa anajua kama muda wa nabii kuna kuja. Nico gituma imbere yuko aba prophet bahaguruka cyane yabanje gutukisha aba prophet benshi mu gihugu murabizi. Ndio maana kusema wa profeta wazashimama, shetani anaanza kutukanisha wa profeta wote wengi mnajua. Kandi ivyo vyatumye mouvement prophétique iceregwa. Tena hivyo vilituma maisha ya kiunabii anakawia. Kuko wahuye numwe kwa sababu ulikutana na mmoja ukibona ko ako kagwi kose nakaba escrow, ukaona kama hicho kikundi chote cha yumva ko shetani aryoherwa, haoni kama shetani anafurahia kugira ngo azibire sweet, ili aziwie maendeleo, kugira ngo azibire bikurikira, ili aziwie maendeleo, atera reputation, anapiganisha reputation. Today I'm gonna kick him out. Unomusida msohora. Ayo mashina abantu bagomba ko tumusohora. Ayo makofi ni makofi watu wanataka kama tamtoa. Reputation. 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 Ndatuye kugiye kugira reputation nziza karoro mu izina ryayo. Lakini kwa kunaenda kukuwa na reputation nzuri ya mfano kwa jina la Yesu. My God. Maana yanje. My God. Maana yanje. Ndashimana ko maze gukizwa. Nashukuru Mungu kwa kuwa uchaokoka. Ariko hari abakobwa muri mwebwe, lakini kuna wabinti ndani yenu, abavyeyi babana kanaka, wazazi wa watoto fulani, babonye mugendana, wakiona mnatembea nao batangura kurira, wanaanza kulia. Mungu wangu, yo maana yanje wewe, ameshakuwa rafiki yake ya fulani, yamaze kuba umugenzi wanaka. Ni reputation yuo yatumye abavyeyi bahungabana. Ni reputation ya huyo ilituma wazazi wanatingizika. Okay, eske ndiko natahurika? Niko naeleweka? Niko naeleweka. Ndi muri level munahuramo cyangwa ndiko mvugira muri level? Niko mlevel mnanielewa hemo wala niko nasemea juu? Merci, Imani baheza girecha. Mungu awabariki. Imani baheza girecha. Mungu awabariki. Alors reputation ni kimwe mu bintu ugomba kubaka kuruta kubaka inzu. Ni kimoja mu vitu wenye unapaswa kujenga zaidi ya kujenga nyumba. Kuko umuntu afise reputation nziza ashoboye kubaka amazu menshi kuruta uyafise uno munsi. Kwa sababu mtu mwenye na reputation nzuri anaweza kajenga manyumba mengi zaidi ya mwenye yuko nayo leo. Igituma rero ngomba kukwereka ko umwansi, sababu gani nataka nikuoneshe kama adui agerageza kwerekana ikibi wakoze, anahitaji anafanya kibacho, anaonesha kibacho ulifanya, agerageza kwerekana ikibi wakoze kugira ngo kigusambure, ili kikusambue. Ni iki murabona ko mu isi hari abantu bagwa mu byaha, murabizi? Unaona duniani kuna watu wanaanguka mzambi, mnajua? Ariko umupastori aguye mu byaha, uvyumvira ku ma WhatsApp yose na ma Facebook yose na ma telefone yose. Lakini sasa pastor akianguka mzambi mnavisikiliaga ku mitandao yote. Eske niwe wambere aguye mu cyaha? Sasa yeye ndio kwanza anaanguka mzambi? Hapana. Ariko iyo reputation ni kigwanishwa shetani ashoboye gukoresha kugira ngo uyo muntu atakaze credibility.
lakini hiyo reputation ni silaha ya adui anatumikisha ili yule mtu apoteze credibility. Alors aha niyo ngomba yuko mutahura. Hapa ndipo nataka muelewe. Umwansi agerageza cyane. Adui anajitahidi sana. Yuko ikibi kimwe ukora kimenyekana kuruta ivyiza 600 wakoze. Kwa kuwa kibaya kimoja ufanye kijulikane zaidi ya mazuri 600 ulifanya. Nico gituma ndiko nigisha mwebwe. Ndio maana niko nafundisha nyinyi. Ngomba no kubasengera. Nataka niwaombee. Tusambure imwe mbi ya faux reputation. Tubomoe pepo mbaya ya faux reputation. Ngomba yuko ndagufasha. Nataka nikusaidie. Ndaguprotege mu izina rya Yesu. Nikuprotege kwa kugira jina la ngo umwansi Yesu. Ili adui nazo kwigera kuzanira reputation mbi mu buzima bwawe. asikuleteage reputation mbaya maisha yako. Oh my God.